Ngaife abavuka bukya baba atyama ku ikonero twenumiriza kirala nti obusoga buli walala. Omusoga wekikukoona ku kitipa omusoga mwino alumuka mangu yaida yoli. For example munaifu abaire yakaba n'ekivulu e Kampala abasoga baja mu buugi bamuwagira kitegeeza nti obusoga buli kitya buli kirala. Era obona saawa eno wazira waino mpalana mu byabukulembeze bwa busoga amazima mbati erimbye empalana lirabangawo onawagira gundi ole yabe eno no yabe no saaga eno zembonanga kizirawo bukya babaida. Abavuka ngaife abavuka oyogera omundu yategeera nti omuvuka nalikola ki nalikwogera nti era musoga titukavuolebwa ngaife abavuka nti oli eyo Kampala omundu akati meba n'abasoga abazira kyabazinga tulina ye era alimu era tweyagala kati ekyo kyesinga nakwenumirizamu era ye gondogera ku nkoba nti ndakulopa ye baba kuba baba aliwo kati mukyaida tulina emirembe mubusoga amaani gatona emera abantu balya kati tibona waino buzibuze bw'amaani buli awo.